Bismillahirrahmanirrahim. Si kung aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. Kaf ha ya ain sad. Swallay mataw ko pakaan tapanian roong. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Giyaya supananadum kulimu ukadnan ka ku urip niya na Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا. Guni namiyang ni kukadnan niyan sa kapang niya masulan. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Iteruyan, kadnang ko mataan asakan na lumimakrakan sutulan, gukuminindet so ulo sa buka maputi. Guda ko mabeloy ko pang niya kanraka kadnang ko amiyawla. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Namataan asakan na inikawang ko sa mga tunganay akan ko uryang ko. Kaaya betadu karumaku na balak na bagya kong kapuun ko hadapan kasawata. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Ama ka pangwaris rakan, guma ka pangwaris ko mga tunganay o Yakub, gubaluyang kaskanian kadnang kuwa makasuswater ka. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Piturur kanian, hei Zakaria, mataanas kami na penutul na mirka apembawata ka sa bagua mama, aayang aranian na Yahya, da abielu ya mirkanian guni as sangainian. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Pituruyan, kadnang ko anda manaya ika keednerakan no bagu mama, aaya betadu karumaku na balak, gusab nara ini raw takupuun ko kalokos sa kiamaraan. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Pituro usugu, mautudin man, pituro ukadnan ka, askanian na malbudrakan, gusab na rainad na kan skaguni ada kapan samay tubu. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Pituro uyan, kadnang ko senggay akong kasatanda, pituro usugu, aayatan da ka na din ka magaga ibang kamimbitiaray sa mga manusia sa talugawi ada sakit ka. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Naliniwan yan supagtaw niya na puun ko mihrab, na iniperuwayat yang kiran, at tasbih kanu kolla ko kapita-pita gusto kagabi-gabi. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Pituro Allah, hei Yahya, kepiting ka sa kitab sebenar, gu ini bagi amirkanian so ungangan ko kay ito uyan. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Gubiga nami sa kapadi puun ko hadapan nami gu kasusuti, gumia baloy ya pepengungunutan. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Guma kapadiin kumbala aloksian, guda mabaloy ya mamamendegadarwaka. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Nakalilinta da si erkanian ko gawi iya kinimbawata anon gusto gawi iya kapatay niyan. Gusto gawi iya kapakatindegaun puun ko kuburya na uyag-uyag. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
Na aluyang ka ku kitab Sumariam, guni amakawatang ku pagtaunian kasumiyong kuder pa atampar sa subangan. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Na mimbaal ku tampar kiran sarending. Na siyuguami si erkanian susuguami asu Jibril. Na miyani rupaon sa manusia at tarutop. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Pituro Maryam, mataan asakan na melindung ako ku wala amasaling gagaw. Poon rakaw aya betad ka na mananang gila. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Pituro yan, amataga ko sugu ukad na naka, sakam bagiya ka naraka sa wata asuti. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Pituro Maryam, aanda manaya ika keedin rakan wata, ada amia kapamakay rakna mamaguda kumabalo ya berasina. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Pitero usugu, mautuden, pitero ukadna naka, askanian na malbudrakan, gukagia ambelwe na miskanian na tanda ku mga manusia gulimu apu uner kami, na miya belo ya sugwa na miya pasad. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Na ini kaugetian skanian, na ini sibinian kudar pa amawatan. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Na miya pakasong skaniano balilit ko kayo wa kurma, na miya teruyan. Hey uba ako bumiyatay ko una anai. Gumia beloy ako wakyalipatan na didin keeloy. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Na tiyawag skaniya no sugu ko kababaan yan. Di kambubu ko, sabnar at tiyaguan no kadna nakaso kababaan nakasalawasay gamay to. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Nakuyungang kaser kaso kayo akorma, kaang kanian kapangulugi sa unga akorma akialutuan. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Na kang kagu inom kagu pakapipiang kaaginawang ka. Na uad na kiling ka kung mga manusia asakataw. Na terwang ka. Amataan na sakan na minisumaya akan kuwala amasaling gagaw sukatigr. Na dia kudin makipambitiaray sa alungan ay sa manusia. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Na inuwitian ko pagtaunian na aawidanian, Pitero Iran. Hey Maryam, saben na ramya kang gulaw laka sa siyay alabi amala apya kagwagwad. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Hey babayu Harun, da ko betadi ama aka ubatawa marata. Guda ko betadi ina aka bepasisina. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Na ini turuian sawata,
Piterwiran, anda manaya iki pembitiaray nami ko tawa matatagu ko saluyuta amay tuawata. Qala inni abdullah, qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya. Piteruwata, amata nasakan na uhri penwallah. Ini begini andrakan sa kitab gubielo yakon niya na nabi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Gubielo yakon niya na pengumpia api anda kumatagu. Gu ini sugu yandrakan susambayang gusu zakat kumasa akaw yagu-yagakan. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Gubielo yakon niya na makapadiin ko inaakan. Guda ako niyan baluya ama memendega derwaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Gusto kalilintad na siirakan ko gawi iya kinimbawataan rakan. Gusto gawi iya kapatayakan. Gusto gawi iya kapakatindegarakan na uyag-uyag. Dhalika Isa bin Maryam qawla al-haqq alladhi fihi yamtarun. Giyutuman so Isa awatao Maryam katerwa benara so kapaparampangan siranon. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Dema patut ko Allah iba kuasawata sutis kanian igira adna paka penggulalan niya na suguan na ayabuap teruunianon na kon na keedn. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Namataan aswalla ikadnang ko gukadna niyo naswaswatan niyos kanian giyaya iyo kita makauuntol. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Nada pagayon na yun supi segurumpong kundulun-dulunaniran. Na sanga tasik sa arko sira namya mangungkir ko kapakan dadarpae ko gawi iya mala. Asmi' bihim wa abasir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Saya nasirana pekan gus saya nasirana pekailay ko gawi iya kapakat taling umairan kami. Ugaid na sumanga derwaka sa alunganay na matatagu ko kadedeg mapayag. Wa anzirhum yawmal hasrah wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflah wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Napaki-iktiyaring kakiran swalunga nakasendit amasa akakukumakumyang gulawla nasiran na matatagu ko kalipatasiran na dasiran pamaratiaya. Inna nahnu narithu al-arda wa man 'alayha Inna nahnu narithu al-arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Mataanas kami nas kami ipengwaris kulupa gusto tawa matataguun gusi isiran kami pemakan duda. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Naaluyang kako kitab su Ibrahim mataanas kanyan na aya betadiyan na tantuwa mamataan na nabi. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Guane na pitero yang kiamaian. Hey ama, inongkap simba aso di pekanegu di pekailay. Guda akilinding yan raka amay tubu. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ani ahdika siratan sawiya. Hey ama, mataanas akan nasabenarami akaw marakan sukatao. Asudar ka makatalinguma na unuti akong ka
kang guna naong kuskasalala na matitu. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Hei ama, dingkap suwata su syaitan, mataan su syaitan na miya belui kuala ama saling gagawa derwaka. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Hei ama, mataan asakan na ipkawanakan uba ka masuga ta seksa apuun kuala ama saling gagaw na mabelui ka abulayu ka o syaitan. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Piteroi ama iyan, bangka kegudin sa mga katuhanang ko, he Ibrahim, mataan na uding kagneke, na sabnara radya mengkoskadn, natawarang akong kasamatay. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Pitero Ibrahim, kalilinta da si Irka, ipang niyakan skadn sa maap ko kadnang ko, mataanas kanyan na tata pamalarak ni gagaw. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Na pembelaga korkano agu sepepenung genui ni wasala kau ko Allah, gupeng ni ako ko kadnang ko, matatang kedadia ko kebelui ko pang ni akeng ko kadnang ko akula. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Na kagi ambelag kiran nagusup simba anirana salakaw ko Allah, na ini bagaya miron so Ishak buso Yaqub, na umani isa kiran na bilu ya miya nabi. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. Gubiga nami sirang kulimwami, gusing gaya nami siran sama pia abentuga nama puro. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Na aluyang ka ko kitab su Musa, mataanas kanyan na miya beloya tolabus gumia beloya sugu anabi. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. Na tiawagamis kanian ko kilidu palaw sa tampar sa kawanan, gupya karania mis kanian na kinimbitiaray na miron. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. Gu ini bagay miron na padkulim wami so pagarinia na Harun na nabi. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Na aluyang ka ko kitab su Ismail, mataanas kanyan na miya beloy at tumutuman sa pasad, gumiya beloy asugu anabi. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Na miya beloy ipsugu iyan ko mga tunganay niyan so sambayang gusto zakat, gumiya beloy si ko kadna niya na makasuswat. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. Na aluyang ka ko kitab su Idris, mataanas kanyan na miya beloy mamataan na nabi. ورفعناه مكانا عليا. Gu ini puro amis kanian kudar pa ama puro. أولئك الذين أنعم الله عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن
ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Siran mansu ini kalimu siran walla amanga nabi. Apedku muria tahu Adam gupedku riuranami ku kapala pedunoh. Gupedku kia bebedan ku Ibrahim gusu Israel. Gupedku tawa tiorwami gupiniliami. Igira apu pengadiang kiran sumanga ayat walla ama saling gegau. Nap sundung sirana kisus sudut gupu pemandeged. وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Na adna miya kasalunu ko orianirana miya kasambiya inilangiran so sambayang. Gupiang unutaniran so mga kabaya aribat. Na maulog siran din kulandeng kunaraka. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Inunta sutawa mitubat gumiarat yaya. Guming gelebek sama pia. Nasiran mani pemakasul ku surga. Gudisiran kesalimbutan samai tubuh. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Mga surga atatap. So ini diendi wala ama saling gagaw kung mga urip niya na demapayag. Mataanas kanian na tatapaso diendi iyan nakituman. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. Da akenegiran roo wasia-sia ugaid na kalilintad. Guad na baginira na pagperkiran roo sak kapita gumagabi. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Giyutuman sa surga asupaki pengwalian nami ko mga orip nami atawa miya beluya mananang gila. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Napitero o Jibril, di kami pekatoron inuntao sabab kusuguan ukadna naka. Kapaarian so kasasanguran nami gusto katatalikuda nami gusto pageltanuto. Nada ko betadukad na nakaiba kelipat. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu sabiyya. Kadna no mga langit gusto lupa gusto pagelta na duoto. Nasimba ang kas kanian, gupentang ka makapantag kusimber kanian, baad na katawan ka asangay niyan. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. Nagi-itiro no manusia, inu amay kamatayako, mataan na pagkagmaw na kud na uyag-uyag. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Peter wallah, badi ketadmi manusia amataanas kami na inad namis kaniyang guni adapan maadn sa may tubo. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
na ibet ko kadnanaka, mataan na limud na misirandin raksu mga syaitan, urian yan na mataan awit na misirandin kumliliuta ko jahannam apkidulayra na lebiran. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Orian yan na mataan na mamitbit kami din ko mani isa katindig sa sadin sa tanto kirana sumiyang kakwala masaling gagaw. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Orian yan nas kami ni mataw ko sirana sirani kaya patutan ko kapakasul ko naraka. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Nada aisar kanubua baon di makasagad miya baloy si ko kadna nakaamya pasada ko kuman. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Orian yan nasabat nami sumia manang gila na ibaga kami roos mga darwa kaap kidula ira na lebiran. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. Na igira apa pengadiang kiran semang ayat tamia mangararayag. Nagi iteru ono seranamia mangungkir ko seranamia maratiaya. Antawa aku dua kasagurumpong itumu iderpa. Gumapia ikalimudan. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. Na madakala binina sami kumyaw na anira na pagtaw. Asira ni lebih mapia ikasangkapan gusto ka pagilayaon. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. Terwangka sadin sama tagu ko kadedeg nambagan sa taalik kanian wala ama saling gagaw sa madakal taman sa amay kakasan dengan iran so ididian dikira na siksa udi na subangkit na katukawaniran din sutawas kanian ni lebih maratai derpa gutan tua malubay mga tabanga. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Napupagumanan wala susira na kumidig sa untol sa turuan na sumanga tatapa mga pipya na tumusi ko kadnan ka ibalas gutumu akan dudan. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. Banian miyailay sudah mapayag antawa aba miya kakuwasi ko wala amasaling gagaw sa pasad. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. Nauto, ipsurat amidin sugi ini ang teroon, gupagumana na meron susiksa sa kauman na madakal. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. Gupangwalian na merkanian sugi ini ang teroon,
gumaka taling umar kami at tawan-tawan. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا Pangwalian namir kanian sugi inian teruon gumaka taling umar kami at tawan-tawan. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا Na kuminwa siran sa salakaw kwalla ang mga katuhanan, kaan siran kon mabalo ya mamakaw gupkiran. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا Kenauto ka pagong kerniran dun sukiya simba kiran, gu kebeluy siran ang mga ridwiran. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا Bangkada katokawi mataanas kami na biutawan na nami sa mga syaitan kumiya mangungkir. Apo pengunduy kiran sa tanto ka pangunduy. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا Nading kakiran penggagaani susiksa. Kamataan na pumagitong na mikiran dun sa sampor na akapamagitong. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا Seeko alungan na limud nami sumyaman ang gila seeko masaling gagawa kikukuda kisislaan. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا Na idindegamis sa mga beradusa kung naraka jahannam maaawaw siran. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا Da makapapaar kirang ko sapaat inuntas sutawa miyakakuha si ikwala amasaling gagaw sa DND. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Napitiro iran, ako minwas wala amasaling gagaw sa wata. لقد جئتم شيئا إدا Pitiro Allah, sabnara mitiro kanu sa syaya minitaralwa pakasisingay. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا May tubunas sa mga langit na mga bebensad sa puon roo, gumanga bebengkag sulupa, gumamangitumbok sa mga palawa sa gunaut. أن دعوا للرحمن ولدا Sa kinidawaaniran sa adnawata wala amasaling gagaw. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Na di patut kumasaling gagaw iba kwasawata. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Da isabu kulang wanatawa matatagu ko mga langit gusto lupa abadi makataling umakwala amasaling gagaw makapangangalim babaan. لقد أحصاهم وعدهم عدا Saben-sabna ramay itong yan siran. Gumabibilang yan siran sa sampor na abilangan. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Na umani isa kiran na makataling umar kaniyang kwalungan na kiyama atawan-tawan. لقد أحصاهم وعدهم عدا Saben-sabna ramay itong yan siran. Gumabibilang yan siran sa sampor na abilangan. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Na umani isa kiran na makataling umar kaniyang kwalungan na kiyama atawan-tawan. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
Mata na sumya marah tiaya guping geleb kiran sumanga pipia. Na senggayan siran den wala ama saling gagaw sa kakasi. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Na ayad na kialbudami ko Quran ko basang kaya Muhammad. Naan kau to mapapamanutul ko miya mananggila. Guan kau to mipamaka ektiar ko pagtawa mga pawal. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Na madakla binina sami kumiyaw na anira na pagtaw. Baadnap kagedem kakira na isabu. Udi nap keneg kakira na karangs.